Nyapit kay no ijine ki komen ayu ti ong gipat ba ya ini high level ajing yaro ya ubala kloy bandung video salut kameraman ini sila lenting drivers association day dan sim action ban yarab yang para driver ewan nong room ngakwa ba fin fight bat ngakwa ban ya fight bat ini kum para merway dan metof sa reply karakti pat I'm here koman nong room biang palat ai jingero udakar utip dan ring video dadai para kasih la sipit kai wat ai jam kum gitu tidak beriau kem bat pensitom tertel lumsi lam kiswa tang na silong mil channel babestam aman senong room Joshua na ayon yobon pulis television again vision salute for the cameraman kwa sulay is this an attempt to murder strict action should be taken against this person ni kum ke driver ni mi patba bandawa ya jing berngam haki beri balak bakla balak klah sesuai ai bapli nong pendap pendiam ya laki ko na ye mas usya syok kumi warjiri si ya kada khar kamen this ko wal norom penpau kerteng no jong unong berngem riwat aila unong sudun buri Landan police station full proof is there to arrest this man tang badai uriu patba khile kamtu ka kantin was ngomulung bat song nia bun palat katai dia anjing yang ada nama saya ada jong syah ni tanah ta ang ni jam stan ni anjali ang ni ka kontan men dia ada jong syah tu ngak keli jeng mo ben ban ayu mang au ya la dia de ba long sangat mo la sya berngem ka de long sia de long bang kwa ban long bandan manu de ban bu syun ya jeng ya tang kata ale jeng tu dia hadin kata yang ban hab de medical sebab de ngalek adin dalalek nang tu bat ki pha nang tu ki ong ba kadua jaka de pindai pet mangi sei jaki asison seora hagajing knis jing sisa pila dei ban mi ban kersan ini iba ang tu bat